Más de 1,000 mga bata edad 3 pa arriba el que na recipiente del regalo del Rotary Club West na un convention center na Pasunanca este lang dia. Este celebrasyon como un en grande Christmas party kaya rindi el Rotary para con el mga bata, especialmente aquellos mga tiene o necesita special atensyon. Asigun ko el presidente del Rotary West, Fernando Yu, este ya aka 23 anyo, taas sila con esta semejante aktibidad. Every year kasi for 20 years, este ARA edition. Pero this year kasi the poco in grandes because we're going to celebrate the centennial anniversary of the Rotary Foundation. Yali na de mga bata mezclao senior citizens desde Home for the Aged del DSWD que visita también del Rotary. Huésped de honor del Rotary el Konsehal Jimmy Villaflores este lang aga. Kadali lang kita suporta. Como sila, mga amigo di aton, the mga civic organizations, kita dali ayuda ko ng Ciudad de Zamboanga. So grateful gat el mga teachers de Tetuan. Okay. Not only the Tetuan, todo tamen ese de Zamboanga City Division, el school at least, happy todo ang mga bata tamen, at least tan feel tamen sila kay at least maskin once a year tan feel sila como chenegat sila como tadali kanila Christmas party. Tiene también mga sorbetes tadali con el mga bata que uno del matadali alegría con el mga jóvenes. Tiene también sila mga production numbers kaya participa el mga jóvenes. Albert Luna, Dateline Zamboanga.